Abiashara kaunti ya MERU ibaishumirete na kuwa baichia no tongeria RWARIA ati ngavana MCA na tongeria bange kaunti ya MERU ethira ngwataniro ikonekana bari o mantu yakinyete nya biashara chocho watine bwa kuringika na beta yari otetheria ukinya muthia NKUCANIO chietete ambere okuyirwa kenda mantu yatathoke nkoloki muthuri murio kinaranirete nabo na atutumira riboti. Pamwe ba biashara na ikuma kaunti MERU batongete mukarigito wa Chambers of Commerce no Joshua Mungania na ibashumiritie na kura kaunti MERU ikinyete kimandu ya kisiasa ijatumitinya ondorire betha bakira kaunti MERU na biashara chetho ikina manthi mono no tutando babengi bakonda kuyandene kaunti MERU kumania ndo izi na wendi baona ni kono tongire punde bukaranthi na kuthia thina izi kwina investors baba ingi baba yete MERU BARIUGA bateja MERU mbere baigwa political direction. It is our special appeal. Bonde baba ni antu batuki antu ikana amiru to 1.5 million. Na iko raere agenda isiasa yake ende kuzita biashara na ikenda tukari siasa na tu siasa tu tuletega hiyo MERU tafadhali antu wetu wa MERU tugeto shwa antu ome itukale nduru no tukure itwalingire iyi ngindura mawe tukwira kwena impeachment kaire kuthithwa itugua kaire kwena signatures manthi ya jonde utiro ja gatuma MERU itambere katugua turi antu babiashara na antu ba MERU manthi ya jonde twikende itwaringire kura no tukura inge tukuringa itweje nande tukare nduro baraba twatadire batwitira ngugi kiri leadership ya MERU kuma governor gweta MPs gweta MCAs mbuge MERU ni MERU residents utena muntu ena preserve ya kwithira MERU ugeta kwa uitite no tuchiekera ndoni Kenya musima and even beyond no tengo ge kwenderea na ro biashara nyinge mono ikuinga na gukethwa kwino kiri tuomba gwita nguge in a better way ioma MERU twina itukwaga biashara itukwigwaga ni beje tatokaigwa booking kwa cancelled na manto ja jonde jare ya penonto bakwithirwa environment yetu MERU ite conducive environment yetu itotally polluted na tuendelea uyangwe nturuza road na mikawa ya kwaga ageni keka vira tugeka ingo amuna bobo bagwete watho bra bwerigiri gwike mwingi ndoge mantu anchobi patigwetikanire nabu no ntabu kongera mbeche nyingi ira baketha bakiria baba jite baturetera biru go propose kongera kaire fees iri antu barayaga na MERU BARIUGA na atu antu babiashara turuga muri go joro tukamatite twire license nkurukiere license 10 no te bara bakora mikawe ni kuongera fee ntekwetika kugatetheria ku fight the abuse itobatio chwanjirenge ya ku fight the abuse lakini te kuongera fee uni nkethogania nchobi we ya kuthukiana beto ina nara yumaga mbere mane yabati kurwane yagatika kweja twachoka twa providera antu betu bo banyunyaga nchobi an alternative na injegere tibathukia afya ciao na baatwe tole wafanya biashara bars na night clubs itogwetekeria tukauga nchobi ne wirete kwa regulated na to in the forefront kabisa kuona na beto batera ule nchobine lakini nchobieje itiomba kurungikwa nontu bokongera fees nontu kapugeta buingaga na boinga na bo bakachoka nchobine winge chia leja hapa na pale amna bobo baromba kaunti MERU kagite kana bakothie mawatho ndege ya biashara baketha bakibeta niketha bombo karanthi methene mwe injire mwe kwagithio nto bobo tore team ye yonderende hospitality twithara to represented kimbundi bundi ya alcoholic nontu we are part of it twithara to represented ya bundi kwa form tuketha kwina siroti tutigirwa ya representative but to hospitality and I think even chamber nonto it is the mother body ya ntoma biashara bondi in this country na baado ndi na matoke ja gwetekirwa twithirwa turi involved
when act regulations rigurite kunga indiba operations tuomba ku arrest illicit brews na tukomba ku nyinyi mantu ja drug abuse and substance abuse kendana betu Pedro bakaribwega so biashara tubachuira mbese yu tukobanengera ge taxi yu bakulera mbese yukulirwa shumita kera ntu biashara na shumita kera MERU nande antu irwirwa ichikare nduguru chibangwe chitira antu ba MERU nkiripotera World TV